Chanjin thangla khom amasa na thupi te BJP na lekitim na tew supi tin loading thu he takipatin tuni Congress Vaihom tu te le mi ten akinga na mama hi tin wangkim AC MLA ki Mika Chandrai again hi Tuchong kitel pina Manipur State Assembly ahin moirang AC apat BJP ading di M Prithviraj nidanga political party dang nang te to kimukhom Shri Ganekhu Vaiphei JDU candidate 57 hin lep AC in tuni nomination file ball. Vahui TV Vaiphei News and Tutezo sening doikim insibai ko hunbuk hi chanchin akim zone ala en khom hitiu. Kitel pina huna vote simmasanga BJP in alakitim na tel cho supitin loading thu he takipatin tuni Congress Vaihom tu te le mi piten akingak lama ma jing hi Manipur Congress te hi alo thela wa hung kile kiding a hi zizi kachun masona umlo andro AC khatading ding in Congress ading di khat koi hitiu in wangkim AC a MLA ki Mika Chandra in andro mi pite king appeal abol hi Zithu hi zani andro Block Congress Committee in Agongal na Andro AC a Congress ading di Keisham ning thim jaw a flag hoisting namuna MLA ki Mika Chandra in again hi Yai report Laimanai multi-purpose hall muna hunamat na wachun MLA Mika Chandra AICC a senior leader Imran Kidwai AICC a member Shayed Rashas social activist Kontozam Prakash chule MV Yusuf Kashmi tele Congress apuitu Bangzat hem tele apango hi Flag hoisting hunachun MLA ki Mika Chandra in again BJP kiti chuna se panglawa akambe po hi mi pite zo thep na dinga cheng noi som lenga koipik na dinga zero balance bank account holding chu cheng khat chale lu lo hi chule BJP Vaihom tu ten khang thak tam tak ten na sep na pi dinga akitim naw sukpi tin lo bep hilo in IRB na sepa kilate na sanbon tuni ting ahin pot do sak zo lo wa hi mi pite ki nga kitep na ala ne chu all in mi pite zo thep ala hi dan ki hedok de do hi zibeb hile hilo ni si nek na chak na ting le na satakin akhang hi Congress hun lai achun an hon na guest chu asang pe na cheng zali cheng som ala hi chu BJP hun na ki patin cheng sang le zakhat atung tai ji ka chun mi pite na satakin haksat na itu ko hi mizo si to den tu party ki ti hi hilchin hun a hitai tin MLA Mika Chandra in again be hi Sahi amada mi lak amaga makhai hapkani haiba Sahi manga dadi lak tarit ka makhai aduki matik praja miyam da minam mangang khibado gasidi tamase loselakpadai khoina khange mi lak kaya di hairadna Sahi manga asida IRB battalion ama lobo bog haidok pangam khidre BJP sainga gasina Mi kuding ke account da lupa lakh tram sanga khani haidana zero account hangan giba mayam singdo gasi di lupa ma boy hektalakte loina gasi di Tuchung kitel pina Manipur State Assembly ahin moirang AC but BJP ading di M Prithviraj nidanga political party danga alapangte lamto na le BJP Bishnupur District Committee chale BJP moirang mandal a mopok na thakla tu te to kimel he tu na hunchu zani na lamangui BJP moirang mandal in Agongal M Prithviraj in muna amat na wachun BJP Bishnupur District Committee a President RK Bimolate panna in BJP amipoi mote to hunmat khomalahi Zihun kimat na ahin M Prithviraj in agena tuchong kitel pina ahin athim appeal bangzat hem to CM pa survey report to kitona TV channel then exit bill a reporter BJP in sit somthum leni apat sit somthum basagi ding vel a zona changding in alegenta hi Tuni ting ahin cho exit poll report hi cho atang pina dikse hi ahin la akisim goal sang in sitlam mutam zo a gam ki vai hom ding a hi tin again be hi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯪꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯔꯃ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ 50-50 ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Somlani Vei Channa Manipur Assembly Election Kumsani La Somni Lani Kitel Pina to Kisaya Tunin 57 Hingleb Assembly Constituency Janata Dal United JDU candidate Dinga Kisa Pu Gene Hu Vaiphei in nomination file a ball tie. Nomination file ball Huna Ama proposer te ahile Ngai si mi lal min thang ning lal nei soitin khub kim nei thing pautin khub ngai nei hoi nang lin ngai le som lal te panna in ala bol hi. Manipur University a Central Museum in Agongal Museum Hall a Anglo Manipur War 1891 Gallery het zingna hun ala ki manghi. Manipur University a million milalte le munchom chomapat mel het te pangin chief guest in Manipur University Vice Chancellor Professor N Lokendra in agena igama amala tute het zingna le zona pi ding hi poimo hi amawin igam a dinga elapiku thil chom chom te ho hi at kaizing poimo hi. Manipur University Central Museum in Zigol ahonggong galuhi ahunto ani kitok mama khatihi zehuna hin zillai simlai naupangte igamu lungsi nale zana pi hi khang thakte lakin hungping hi tin Manipur University Vice Chancellor Professor N Lokendra in again hi. Mayam sinasida Happy Nisla Dr. Razif University Mahada Mayam Kunjan Biduna Yas Kamanile Nava photographs adagi para information mayam amga learners have displayed or legacy something I need aduga on behalf of the university I would like to congratulate I would like to thank the staff the officials of Manipur University Museum. Zehundo Kisaya Anglo Manipur War 1891 Huna Alabei Tate Limlak Te Chunga Pak Chapik Pumin Zana Alapiwahi. Gam Susiding Gongal Nani Zika BJP te ticket a pelo a hiu ticket a pepoitia flag te ho may a halti te hi Zaza Nani lo te Tilbola Hisek Hitin Chief Minister and Birin again he. Z2 hi Sagolban Assembly Constituency a BJP Adingdi MLA Rajkumar Imote Madudho Mantri Lekai Community Hall Akimang flag hoisting na Chief Minister in again hi. Rajya Sabha a member Ningtho Sana Jawbalay Shimba Pangin Party Chom Chomapat Mel Het Hey Deote Ho Hunamat now a Chief Minister and Birin in again Manipur le agam hi ven lo thelo hi zika lungthim dik poteki nga BJP ticket ki pi hi gam lungsi ki ti chu lungsi ding a hi ti lungsi jing de hi pui zi hi chu ipan pi ipin pi khat gola hongum hi khen khatit gam lungsi vek kisa a ticket doi te chula ticket mu lo zika doi lo taka bolte hi wangsit tak thila hi ahung tung ding Kitel Pina ahin BJP in alo theilawa majority a goal zone na changding a hi chule BJP bep thaha na gam ki vai hom ding agin cha na kane hi zezo se hi mi pi te khota a hi zikin mi pi ten BJP lung setting in Chief Minister and Bireni na taklang hi Manipuri praja sabo ni kanya jo kuya umar ti ke ho jere na mo ya puri ba adere Sila ay juga yang hayu ni, kaya sepisau. Ini pelajari, biar mereka melakukan lewat. Ini pelajari mian ni lewat. Ini pelajari mana tu mati tahu. Lain mereka beri, sama mereka beri, mayu mereka beri. Ini orang nak tahu mana tu mati tahu. Pasal kamu lewat ni polis orang ni, tahu ni. Ini mungkin ini pelajari kita ni. Nawabah mereka berbeza. Sahaja orang berbeza. Ay haji badan kita kan emosional punya. Soalnya badan kita orang semua mati yo. Aduga asum beri semua ini. Asum beri itu sudah semua yang mukul di koi lepas ni aku aku ni tambah. Ay macam orang beri. Jadi
Zihun ki matna ajun Sagolban Assembly Constituency BJP ading di MLA RK imo in agena Center BJP alubok ten Manipur hi lungsi na le Manipur ahin mason na dinga lunglut na ane yuhi kamuin lungkim na din takani zika BJP ading dinga kising sa kahi Manipur Chief Minister N Biren at kay nanoya khantaw na dinga pankilate ho hi Paksa dinga hi zizi kachon igamahin tusa nga nasazo khanto na ahong umthei na dinga hin BJP ading dite hi support a ball pi kuntin MLA RK imoy na gen hi Congress party ki कैसे लोगों ने मांग पूरी करो मालूम chief minister ना चिंकी बाबू ने तो बताना ओम टोकना वेलकम तो जी करो उचिती चिंता मसीदा peacefully माया आवाज होइला united होई आवाज नहीं आ रहा सी मालूम बुरा प्रॉब्लम हो रहा कैसे बाबू ने बताना मेरा चक्कर पवानी मेरा डिस्कस होने वाला बंद BJP kiti hi amau le amau MLA te na san pei thangam party a hiu chule senior leader te na san kizato na pi na chang hello party khat a hiu tu chung kitel pi na ahin nauria pakhang lak pa AC apat congress a ding di s manau ton chu kitto sot ding a hi tin constituency at nidanga BJP a intending candidate alahi MLA RK ananin again hi Congress Party apat term nive alakai RK ananin zani huna athaka Congress Party ahung pan to kisaya again hi nidanga Chief Minister alahi ukram ibobi le Congress Party a mipoi mote bangjat hem maanga RK ananin agena BJP sunga khatle khat kitonim chule khatle khat langkinei to na din taka hi amao sung hi democracy umlo kitangol taka nasep khom umlo a hiu hun khatlai a loi chan chule political party khata hung kiloi khom tuni a Chief Minister tole ki pol khom hi chu diklo mama khata hitai kiloi chan hi na ta lo zikin tuni a kipat hin ama to khom zo se hi talo ding a hiu Congress in via hom hun lai achon Manipur Assembly segment pasagi apat AFSPA lak do zo ladok zo Congress Party te lung to papat AFSPA hi ladok zo ding ka hiuti a alagenu party a hin kataksan na asan deu zi in Congress Party a thaka pangkit ka hitin RK ananin again hi BJP ki ngak ki yamna sip propaganda yamna ahong ba haijen ba haijira propaganda publicity haidar yam ahong ba publicity to bise no magi India da leiba praja sing Manipur da leiba praja sing na hojikti tapna gyan ta ba hore hayeng khangda ba wa se pakhai da haijen ba heta Manipur ki praja sing si moina lai so haidabani apang bani haina khanbra natraga singda manda leibani Manipur city north east da leibi pakhai da haita haijalaga biful to holaga heta yagani heta panghan bai yagani na khanbra Zi hun ahin Chief Minister Lui Okram Ibobin agena hun khatlaya Manipur hi issue bangjat hem tam tak ala umahi zi issue te hi lakdo ding na ding pan alala RK ananle alahi hunchom khatchu loi khat tak san na in party apat alatai san male ball hill kisak nunga Congress te ideology a taksan ahun nei a party a ahong lut ki hi thil ki pa ta ka hi to BJP vai hom na hi chu mi pi hak sat na sukim ding le mason na ding bangma a bol pui amau hi achi zom pe ko hiu chun Manipur hi het lokala haksan na lin tak to state hiding a hiu tin Okram Ibobin again be hi As a Marup Hajage, Marup, Wibro, the British Country Marupi behavior in the Taude. I the Marup Haraka, the Maruki, the Katu Mida, the Maruki, the Katu, the Marup Domasi denounced of the Hajabatai. I have denounced my friendship with this presidency, civilization of Jarugeba, Ramana, as he claimed to Riba. Manipuri, the Sabiria, Tokiba, Manipur, the peace for people, Manipur, Santi, it is this regime, Magi regime. Say Magi regime, the Porpanena, false claim to Weba.
aina matam ama BJP da matam pro leisarba ga su tori me am singse I was not very happy kai no ida masil aranga me am the base road claim to this day it should be stopped at some point of time. Bengal policy program pok do a state a hinmi piten mani le mani ki tawdal thei na ding tia lungel nei in Manipur Progressive Secular Alliance hi kisim do hi tin patsoi Asia MLA AK Mirabai in again hi zithu hi zani tobung khok awang lekai MLA Mirabai in flag hoisting abol na atak la hi zihun ki matna a MLA Mirabai in again a lekhalama thimna nei khang thakten seple bolding a tak lo zika nek le nek lo ding bangjat hem in mangcha in hinna ala chan ta hi hinna ding a lampidang thei na ding a ti in kumnga sunga hinna thak a thei na ding a pangkila hi ati chule duizi ka haksat na ala te ho le gampa ma pat technology te pollute in igama hin kining ting taka ding dan ngai tu ding a hi zizi ka chun mi piten zi gol thil phak ngai tu na te ho hi sukpi tin na ding a hin mi piten e to sot ding tin MLA Mirabai na gen be hi ngasigi kungangi lairiba lau chingubada ising phangdabagi awaba lairiba kaya sing ase anauba tongan ba laipak singda chalairiba anauba technology kaya sing ado Manipurda pusanduna lairiba aikoi khuding makna aikoi gi matam gi chinjaki awak per leitana bagi damakta thaurang na bagi ai wakalon kaya ama education sector da medical sector da tongan ba sector kaya gi matang da su ai tahi mangagi pa aikoi gi vision da aina phongduna mayam da khangan jakre Zillai Imphal District 10 ahungtung di February tarik somlani ni le New Lambaland Presbyterian Church muna one day career guidance NYKS sponsor na ding hi zihuna resource person ding in nunga Kim Thin Joy Deputy Manager SBI le Mr. Warren Muiva Founder and Director Step Northeast te apat topic chom nei ding hi Zillai Imphal hope sungo Zillai Simlai zo si zi career guidance poi motak hi atam theipen pangdingin ZID Secretary Tangwal S Lin Minthang in chil na le he sakna humbol hi avela thupite BJP in alakitim na teo supitin loading thu he takipatin tuni Congress by home to tele PP10 akinga lama mahitin wangkim AC MLA ke Mika Chandra in again hi tuchong kitel pina Manipur State Assembly ahin moirang AC apat BJP ading di M Prithviraj in nidanga political party dang te to kimuhom Sri Ken Hoop Vaiphei JDU candidate 57 Hingleb AC in Tuni nomination file ball. Tuni ading a news sanjoy hitay and to tezo sila leng unmangpa.